tuna hianin hei kan hma kan hmuang hianin wire chi hrang hrang hi awm hei hi heat resistant anei dan hi a inang lawa FR ti le HRFR ti awma heng ho hi karon hal chin don ni avel si khal ma saberanga HRFR ni ai hi HRFR ni chuan heat resistant ani mai ba ka al thei lawang kha ni ta hi chuan al ang na lang ta ai al mi lo ni hei lo da tai la KI ni kan hal le chinang hei hi HRFR ni ai hi hal lai chuan al ang hena langa klem te al zeu amani thla nuwa khanin chuan hei richa ni le a FR ni a cha hi ange an don hei po al lawa chu hei lai hi aron puar na sakhop mai chuan hei anchor ni vela thunga anchor po hi HR ni heat resistant ti na chuanin hei Havels atir bera karon hal kha Havels Rio ni chuan tunan Havels ti top kha ni hei HRFR ania hi al thei lo tur anga ngai ania adang lamna chu hriat lu tok vak lo ani hel hei hi hal nuwa lan dan ni